agraman brakin pantina agil iladlati amuna numangan nakabigtigsa siya payen ti aginaw agsagad ti aglawlaw ngem anu sa tigasat ko tadungdungwek ni bakit ko ni bakit ko oh bakit ko di napayam mo iti agluto awan pa'y agas di banbanog ko tanu sumang peta sumanao ni bakit ko oh bakit ko di napayam mo iti agluto awan pa'y agas di banbanog ko tanu sumang peta sumanao kunada na imas ti mani ikon kunak met depende a mani mani ananisip mani alalapatis kay masan nga mani tay nakatumiip ikon kunada na imas bibingka ikon kunak met dependet lang ana bibingka na magaken at basa-basa ti kaimasan ken nangisip bilawlaw na ikon kunada na imas ti tahong ikon kunak met depende a tahong analok meg tahong anakot kung kay masan a tahong tay bimiruko o bibingka manitahong na imas akalungin ti parbangon isut pangikat idaya mudo pangpaikat sakit ti puspusong ikon kunada na imas ti tarong ikon kunak met depende a tarong anakuraw tarong a violet kay masan a tarong hakim muret ikon kunada na imas ti hotdog ikon kunak met depende nga hotdog alalabaga hotdog anangisip kay masan na hotdog tay nakabunbuntot ikon kunada na imas longganisa ikon kunak met depende traman na longganisa abasit kentay nalanit di kaimasan ket tay permi anapuset o longganisa hotdog tarong pamigat pangal daw pangparbangon na imas launay angal-ngalen isut agas tay sarong pipiten o bibig
akalungin ti parbangon. Isut pangikat ti dayamudong, pangpaikat sakit ti puspuso. Ulong ganisa at tarong, pamigat pangal daw pang parbangon. Naimas launay angal-ngalen, isut agas tay sarong pipiten. Isut agas tay sarong pipiten. Speaking of reality, dahito man ti may isang kantang maipaay kadagiti lalaki nga saan da natakdiran ti kinalalaki da. Kantalaeng karubang no daman kinagpaiswanan na ay ket respeto para kanya data narigat ti nagbalin niya kasasaad da. Ngem nagmayat nga buyaen. Para kanino? Check right. Nagtarakit pukis mo, nagtaer ti takder mo, nagtakkel tamasels mo, borburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng day talangam, pati tirong apandakalisyan. No nagnakan ti kaadwan, talyawen data postura. Kaadwan na babae, arapa abda katrabii. Day tamat, tiyo abagim, kaay ayo da akirmi. Ngeman yan, akitut mi, tilaing mua ng tili. Sinarak mo, kay babae, anang tirdit kinalalaki. Sirok ti pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglabakin at kupin, agaw awir kapay ti upin. Agkansyaken at sagat, agpisukin agdengdeng. Daykat naganag mo, iti ka pipili. Adu kanot pinaspas langit mo, inararem sampiranawan. At dapay pinagsamal, na mati nga ikalaysam. Arig na paikit na dalisan, inalampay aninang. Anya tata, di rupam nakasarak sunat na bakna. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglabakin at kupin, agaw awit kapay ti upin. Aglansyaken at sagat, agpisukin at dingding. Daytat nagalab mo, iti ka pipili. Nagmayat, abuyaen, tabagin pa'y tiyag palengken. Agugas, tinanganan, ken agsibug ti mas masetas. At damit tay makibarbartek ka, ngem kela at nga agtaray ka. At daytan ti tudo, tasolapay kumabasada. Sirok ti pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglabakin at kupin, agaw awir kapay ti upin. Aglansyaken at sagat, agpisukin at dengdeng. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Sirok ti pandiling, kinalalakim nakaduling.
agaw awir kapay ti ubing. Aglansya ken agsagad, agpisok ken agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Alright, that's it. Haruba. Inakman tinukmaan, taabal balay ko man. Paamwet padakkelek, bilit ko anaunget. Luda kay timanggamat, ay sumipit na kaamamak. Iso nga kadian na danyo, tuy naunget abilit ko. Tuy bilit ko, tuy bilit ko, no agbalyo dungat, itugtugot ko, umingar ken makaungat. Salgidyo, tasyak lang, diin nakaamo. Inakman binisita, sino kainak tay umok na. Ay nagitlog, ti dua, ay nakaruti ragsak na. No kurso na dayot bilik ko, maaprusan ay agpakada kayo. Tapno maigaman maay ayam yo, tuy naunget abilit ko. Tuy bilit ko, tuy bilit ko, no agbalyo dungat, itugtugot ko, umingar ken makaungat. Tasyak lang, diin nakaamo. Tuy bilit ko, tuy bilit ko, no agbalyo dungat, itugtugot ko, umingar ken makaungat. Salgidyo, tasyak lang, diin nakaamo.
iti balasang Manong tumanong ka. napanak nagpasyar iti balasang napanak nagpasyar ko nana ay manong ko dumanon ka ditoy manong ko taag tugaw ka nakyam amo agket ay agner nervyosa Apeg lubusag ka manong. nakyam amo agket ay agner nervyosa Ay, agner nervous nakyam ka. amo agket ko nana manong ko di kag nervyos nakam amo kami ay agner nervyosa impod noktoy ayat ay mababainak Ni manong me. impod noktoy ayat ay mababainak impod noktoy ayat ko nana agpadat at marikrik na impod noktoy ayat ko nanakit manong ko ay ayaten kamen inig gamagtangan ay mababainak inig gamagtangan ay mababainak inig gamagtangan kunana ay adayo kapay ay ayatek inig gamagtangan ay mababainak inig gamagtuming ay mababainak Iyak na itong inig gamagtuming ay mababainak inig gamagtuming kunana umas asideg ay ayatek inig gamagtuming ay mababainak inig gamagkuseg ay mababainak Ikanang kadlatan eh. inig gamagkuseg ay mababainak inig gamagkuseg kunana may labesen ay ayatek inig gamagkuseg ay mababainak inig gamagbarukong ay mababainak Parihek kita. inig gamagbarukong ay mababainak inig gamagbarukong konana ay adayo kanayayatek inig gamagbarukong ay mababainak inig gamagpusong ay agalo-alon Ni abot suot-so. inig gamagpusong ay agalo-alon inig gamagpusong konana ay asideg kanayayatek inig gamagpusong ay mababainak inig gamagtenga ay di makatal na Oh, no. inig gamagtenga ay di makatal na inig gamagtenga ko nana isoday tanayayatek inig gamagtenga ay di makatal na inig gamagtenga ay adda iming na Ay, weekday ta. inig gamagtenga ay adda iming na inig gamagtenga ko nana ay niwat ko ang may kadwa inig gamagtenga ko nanakit alwadam no kagaten naka Inarbangon
abot nabayagin nga tartarakne daytoy paltat ko nga inget lukme rinabii nga at pulpulay seg pamrayak nga bekelen nagiteb-giteb ay ading ko sulaten man daytoy taraken ko ay wanaman an nadamdi mo pumapalos pusan taadan tumadadaan asidam kas pagarigan ading tama umaamto daytoy paltat ataraken ko dawat ko ken ka nga isulinto tapnon adda sublaten ni gayen mo dawat ko ken ka nga isulinto tapnon adda sublaten ni gayen mo. Itan bakit pututan ka manen barbaring lumachambaanen arapaak mo guwapong ubing ay iaplag mon dayta ikamen daydidamo pinutot ko basbasul mo no di unay guwapo kinit daw mo nga ihap-hap ko nagmaayan na tomboy di putot ko di may kadua binukelta kinit daw mo nga ipulpak ta daksang gasat ta nalobat ka nagmaayan na lupi di anak ka di may katlo binukelta pur Diyos santo iskandalo saka tangiwak mo kun kunakken ka nagmaayan na bakla di anak ka di may kapat abungan ni ayat ay nagbayag di in narikap pinasikik ken binaliktad gimurilyamet itsura di anak. Di may kalima binukelta agkukurot at pistit langana diya kaya't idingem mamilit ka tay putot ko at dakurkurang na awan metlaeng ti maperpektan abungan ni ara sa astan posisyon ta binabalbaliwam gustong unay style akaratilyan di may kanem binukelta ginit daw mo nga sikat agubra nagtugaw ka kasla kabalyera tay anak ko kabalyot langana di may kapito pinutot ko duwata darling di nagplano kinid daw mo ngay irapido nagtatarot-tot meten di utot mo di may kawalo abungan ni ayat agkan kanta ka nga agkumkumpas pinabatok na puray no na abgad dagsang gasat na kaya nakat mangalap.
Ti may kasyang inaramid tamanen, kinunam idi maudi daytoyen. Tati putno na umaakmeten, nagdisbumbar payen daytoy armasen. Idi dakkelen tay maikasyam, himiritak sa nga pulwen talaktan. Kalbasan na ket palaygit kan, pututan kabakit isuti endingnan. Inasakit unay anaken ko, pangit amin anaputok ko. Guwapo akmet kun kunakoy naken ko, kenday to'y breed ko medyo mistiso. Di atapek ama kaiga po, anaturgi amin aputok ko. Ni bakit ko agmil milagro, kasugpon ko gayam ni atanod ko. Ni bakit ko agmil milagro, kasugpon ko gayam ni atanod ko. Denggan nyo, tuy kantat, panggep ti paspasama. Dagiti galag ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, ti babainda, iposta by ta Facebook da. Tay tao analaing, unay ama kiapa. Isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, abyangot, agsisiim ti obrana. Tay garaw ken ignay mo, isutsang kasipot na. Uraen na ka, abigla-bigla, uray awan gap-gapuna. Isuday ta, tay agbibisin, at dadakets nga apal na. Denggan nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama. Dagiti galag ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, di babainda, iposta by ta Facebook da. Tay tao analaing, unay ama kiapa. Isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, asadot, kenawan o kubrana. Isu
mang perperdi, day tati libangan da. No sikaket gimura, iti daytoy akanta. Nalabit amay saka at ladakes nga apal na. Lakay, di kayat ko. Lakay, itibiyag ko. Lakay, di ragsak ko. Isu, di kapalay ko. Agas, apa pabigsa. Isu, kalasag na. Nuwag tuman anian at tipker na. Agbati wer-wer no tumirada. Napigsamet ay lumailu. Napigsamet ay nga agkilawit iprasko. No bumisong ang sanap sa pagpanirpir no sumikbang. Uray la nga aga ng sap. Aglalakay kunan tatay ken nanay. Aglalakay kunadapay karuba man nakibiyang. Awan bibibiyang yo padasen yumet ilakay akalbo. Lakay, di kayat ko. Lakay, itibiyag ko. Lakay, di ragsak ko. Isu, di kapalay ko. Agas, apa pabigsa. Isu, kalasag na. Nuwag tumar anian at tipker na. Agbati wer-wer no tumirada. Napigsamet ay lumailu. Napigsamet ay nga agkilawit iprasko. No bumisong ang sanap sa pagpanirpir no sumikbang. Uray la nga aga ng sap. Aglalakay kunan tatay ken nanay. Aglalakay kunadapay karuba man nakibiyang. Awan bibibiyang yo padasen yumet ilakay akalbo. Awan bibibiyang yo sumapul kay met ilakay akalbo. Man iba, lugar ang napana. Pagraragsa ka, apapapana. Pagdigdigusak na palaos aragsak. Talawa ka na, apagbat-batuka. No ilumlum ko, daytoy sup-sup ko.
naapgat unegnap na banglo at dami na nga na batuteng nga na nalawa ka kanal naglawlaw tilegda nalawa ka kanal apag titigusa pagpaupawa ng runa no bigbigat no itirabi ikat at mamayata nalawa ka kanal di pagdiretsuwa amuyo ka di pa kasarakan nalawa akanal apag di dinamagan dahil dito'y sikreto kukuha lang apupukod at dapat kay lawag paset na tilaon nalawa akanal apag di tigusa pagpaumpawak ng runa no bigbigat no itirabi ikat at mamayata nalawa ang kanal di pagdiretsuwa nalawa ang kanal ang pagtigtigusa pagpaumpawak ng runa no bigbigat no itirabi ikat at mamayata nalawa ang kanal di pagdiretsuwa nalawa ang kanal di pagdiretsuwa Tay kapintasan, tanaglabasit day tarupam iday mo, anaahitan, sino katampi na ugedam buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan Anmet nga tay makibibiyang no isuti pagragsakam uray pa'y amin ken kaket na yunam sa ngulikod pa ekstensyonam angem kumay sardeng mo kuman talakay mo alipliputam ta isuti na ngaklon kanyam idi bardang isit kapailang ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg at dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek sa Mildred Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg at dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek si kantay kabaknangan tiladat pagpalpala ilangam 24 oras ka nga online puro selfie karga na ta timeline kasano nga tamit tay pamilyam dimpay pulos ang mapagserbiyan kasta lang arudan iti ubram balang kantis kanto pailang manang kuwat ka pa'y oras mo at anangin day tabiyag mo maan anuno nangisit kudil mo wenno narasay takid kiday mo inapateg may satlakay mo tay nangaklon ken kat si bubuo papudawem day tapuso day tapintas anapudno papudawem day tapuso day tatpin
na pudno. Ay, mga bakla, halina kayo, rampa na! Taray nga taray, lakay at pilay, magmag na agkat katay, may saabading agik-ikis, nagpandiling pigis-pigis. Nakaluganak itipas, sagad na kadalo, pisak akas labeklat, napungay dagitoy matakak paare, makitimalagsak. May saabugi, pinagkidnap, mag-contact lens nga rampaak, mapanmanen ngenen at sinubong nga ang patpat na. Taray ataray, lakay apilay, magmag na agkat katay, may saabading tiagik-ikis, nagpandiling pigis-pigis. Sef-sef ang ninong partitul, tulang, ul akis ti lalas ama lapang. Uraywas akis iti ganda, basta mairins ken madasma, lapang-lapang ti hilig ko, dadakila kadamatyo. Taray ataray, lakay apilay, magmag na agkat katay, may saabading ti agik-ikis, nagpandiling pigis-pigis. May saak nga bading, nalaing asumik bab, linis sukul to'y bibig ko, nalaing ngagtabako. Left and right ay to'y imat no, kulak iti lalas, kiberkulat ta basta gwapo, nagyumas ti agkobo. Taray ataray, lakay apilay, magmag na agkat katay, may saabadin ti agik-ikis, nagpandiling pigis-pigis. Ram-ram pa, agmal, malem, ram-ram pa, agpat-pat na. Sep-septer, akan kanayon, was malalas, makapasurong. Matyo juding-ding piling beauty, kuning-kuning, ulmet ti maget, just taumbagen na tilalos. Taray ataray, lakay apilay, magmag na agkat katay, may sabading ti agik-ikis, nagpandiling pigis-pigis. Taray ataray, lakay apilay, magmag na agkat katay, may sabading ti agik-ikis, nagpandiling pigis-pigis. Taray ataray, lakay apilay, magmag na agkat katay, may sabading ti agik-ikis, nagpandiling pigis-pigis. Oh, mga bakla, labang kayo. Syukit akon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, kay kung kunadaanan nanam, kunaday di mamang, ay nabaklain kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Ay nakitak tabo, ay nakitak tabo, ay nakitak tabok, sit mo nga maselan. Nagganas nga mol, nagganas nga mol, nagganas nga mol, laan pa garden. Kautek man tabols, kautek man tabols, kautek man tabols, sata sapin mo. Ay nagpuskol taur, ay nagpuskol taur, ay nagpuskol taur, kids ni mudrang mo. Syukit akon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, ay kun kunadaanan nanam, kunaday di mamang, ay
ay nabaklaing kakadramanan. Ramanam tay nananam tay hotdog na buukan. Nagpudot takap, nagpudot takap, nagpudot takap, tinga kaprito. Nutnutek man tabo, nutnutek man tabo, nutnutek man tabo, kasit akinaldo. Intaman agsal, intaman agsal, intaman agsal, ati pandanggo. Ay nagimas taso, ay nagimas taso, ay nagimas taso, pas ni podrang mo. Syuket akon tuy lubungin, jak pa'y naramanan, jak pa'y naramanan, tay kung kunadaanan nanam, kunaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan. Ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Nagkyomas. Ni Mang Boyet na peklan ababaero, dirain na uray paino kim mabaliw. Awan pilyen na nga lang uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified at chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet, naalakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang, nukumangamin dinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problema, tatimigre nga asawam. Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matepelan, ni Boyet kanayon nga madugulan. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang, nukumang namin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararag ken naglemengkan,
bakit mo sarsaraken na kan at dapay igem na abadang lukumang amin tinepelam taaren mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problema natimigre nga asawa ay mangboyet na alakan at kararagken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken na kan at dapay igem na abadang lukumang amin tinepelam taaren mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problema tatimigre nga asawang ay apo barok boyet binagbagaan ka lang anong gabi din di ka tumot gaming mamatmatik ang nilulong nga simpot deta timaganganad mo barok di kan agliblibak paitana kita kay adwa kaduam ni ay ayatem kabayan na ka makapatay ragragsak yu adwa si teteng elga itchay siket na nalaus rurut kukengura iti nakita naginarapok kay tinairot naginagay tinapaot ipagarong kuno siyaglat ay ayatem balangkantis kaawanan takneng balangkantis ka babae di marmarnek may sa alalaki nuagayat ka doble di met unay sikatay na sexy balangkantis ka anapeklan sarampiting ka anamin pinsan at lalaki ngay kailawlawan balangkantis tagaunda anya ka di tisap sa pulen ta atut alilawem atut ingka laglaglagen tapusum awanan nakem balangkantis ka nga agayat di kaget di kumaagkurat balangkantis ka babae di marmarnek may sa alalaki nuagayat ka doble di met unay sikatay na sexy balangkantis ka anapeklan sarampiting ka anamin pinsan atut lalaki ngay kailawlawan balangkantis tagaunga balangkantis ka babae di marmarnek may sa alalaki nuagayat ka doble di met unay sikatay na sexy balangkantis ka anapeklan sarampiting ka anamin pinsan atut lalaki ngay kailawlawan balangkantis tagaunga atut lalaki ngay kailawlawan balangkantis tagaunga